May payabak po kay kayungan, kapabaluan po at paganaka. Ipaganaka na po ning kay katamong kura paroko, indagdagan tamo ing kaingatan, karing kay katamong wallet, bag, alahas, cellphone, o ding importanteng pibandyan tamong pidaladala kamang sisimba. Maging alerto tamo at alisto, karing akakasiping tamo o estrangherong lelele kaya katamo. Uling miglipanan la po kinlugal tamo ding mapanyamantala o ding manako ang magpanggap sisimba o magpalimos. At nung malyari po atang luluwal tamo kilub na ning pisamban, etamo sasabi karin dakal atawon luluwal king pasbul mayol tamo. Kadwa po, para king mabiye at makabaldugan tamong kapag masasyon king banal amisa, nung malyari makibat tamo at makyabi karing kanta, king masikan tamong siwala. Dakal pong salamat. At yutana po king kalibang-limang Domingo ning karaniwan a panahon, kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabeta na naman po ding makatuking intentions. Para king kadwang aldo, tridong parangal king Nuwa na Birhen Maria, ning Bundok Carmelo, kapasalamatan da po din kaya katamong Catholic Women Leagues, di Sister Monet Gutierrez, Sister Edna Villamor, Sister Norma Aguas, at Sister Miriam Gonzalez. Kapasalamatan da naman de Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Celi Francisco Seller and family, John Vincent and Angelica Torres and family, Loretta Perez and family, Liwayway Musngi and family. Special intention, Engineer Jesus Punsalan, Ditz Anita David and family, Ning Torres, Gemma Lumba, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Resalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Rolly David, Adoracion Supan, Adelaida Tapnyo, Ranilo Dirit, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Eliza Rain Tulio, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Mark Antonio, Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, at Susan Simbilio. Para king lananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Alfredo Senior, Barbara Angel, Rosalina, Felicitas, Edgar, Gregorio, Death Anniversary, Edna, Val, Arcadia, Simeon, Ernesto 9 days, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
yun ng ipampo ning anak ang puning banal na Espiritu, ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyagom ning banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. Pagpagyoring bitisyo nga na ning Ginoo, eko pa'y siralob, sumulong kayo, king kay kayong biye. Sadya tala ning sarili tamo, makirap kim bangkete ning lugod, doon taking Ginoo, ing kayang kapatawaran ampong sikanan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyaliwang kahulangan. Ulinitay, panikapuko, Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad ng kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alanganga. Manalangin tamo. Hoy pa, bustan mo ging sala ning kang katutuan, antabayanan na kami, papunta king kayarian mo. Busal ning yatong mitmo karing sala, adimot naman king katutuan. Kristiyano yung lagyumi, at ebanghelyo yung kaliligayami.
Manano na sa naging lugod mo, gawan na kay nga nagpang king pakining awos mo kay kami. Iti aduan mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambe mo, king kami itong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibod, king libro ning propeta Amos. Iamazia, ing saserdote ning Betel, nga nakang Amos. Hoy propeta, umen ako. Muli na ko king bansang Huda, at karin ka manintunan, at karin ka manaral. E nakapasibayong manaral keti king Betel. Itiya ing lugal ng pisasamban ning ari. Itiya ing pambansang templo. Peki bataneng Amos Iamazia, king antikaniti. Aku eku propeta, at eku makayabe, karing kabilangan ding manaral. Metong kumong pastul, at talayingat, karing dutong ahigera. Dapot, kinwa na ko ning ginuking obra ko, at pepatok na ngang magpastul, at inutusan na akong lumakad, at magsalita para keyo, karing memalen ning Israel. Ing amano ning Ginu. Ipakit mo kaya kami o Ginu, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo keng kaligtasan. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo keng kaligtasan. Ipakit mo kaya kami, Ing sasabyaning Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako ning kapayapan kaya katamo, akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot keya, at kanita king kyakatang labwad, manatili ing keyang lingap. Misagana ingalang kupas alugod at katapatan. Mikawil naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan, sumibol manibat king labwad. At ing katuliran, macho ibat banwang matas. Wa, ipagkalub ning Ginu, ing sablang kasaplalan, at king asik kantamo, dakal ing kyakatang pupulan. Manimuna yakeya ing katuliran, at isadyane
ingkeyang dalanon. Pamamasang ibot, kinsulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Pasalamat tamo kin Diyos at ikpaning ginutamong Heso Kristo. Uling pigkaluba na katamong kanwanan a iba't banwa, pauli na ning kiyakatang pangayagom kang Kristo. At uli nating pangayagom ta kang Kristo, pinili na katamo, bayo ya pamela lang, ing meto ketawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan arapana. Uli ning lugod nin Diyos, telaganan na, ing maging anak na katamong ampun, king kapamilata ng Heso Kristo. Itiyang parasan at kaburian. Puriyan tayo, uli ning maragul ng ganakake katamo, king kapamilatan ning kayang pakamalan a anak. Inatbus na katamong Kristo, king kapamilatan ning kayang kamatayan. Uli na niti, mi patawaran ning kayakatang kasalanan. Kasagid na nilugod, apik kalub ning Diyos kay katamo. Pigkaluba na katang kabyas nun at pamanalastas, ban lubustang ayin tinjan, ing makalihim ng parasan. Itiya imparasan akeyang daptan, king kapamilatan ng Kristo. Potang miras na ing mituldong panawon, tipunanong di sablang at chubanwa, at dingking at chuking yatu, at pisan metong anongan kang Kristo, anting pekabuntok na. At uli ng Kristo, meging balena kami ng Diyos, adarapat karin sablang bagi, agpangkingkayang parasan, inyang pinili na kami, ketapang minunang panahon. Inya, ikaming minunang mikaating kapanayan kang Kristo. Kekempuryon, ing ligaya nin Diyos. At ikayuman, inyang dimdamyo ing balita ning katutuan. Ing mayap a balita, aminye kaligtasan ke kayo. Miniwala ko kang Kristo. Uli na niti, miyabiya ke kayo, intatak ning Espiritu Santo, antimo pinili nin Diyos. Ing Espiritu, yaing katunayan daring pangako nin Diyos ke katamo. Ang gaking kamtantamong ganap, ing kaligtasan. Sukat tamong puriyan, ing ligaya nin Diyos. Ing amano ning Ginoo. Alleluia, alleluia,
ipaning ginutang Heso Kristo, as laganano saring kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ak kaya kayong kayawos. Inginu, mantabaya kay kayo. Pamamasa, king maya pabalita, agpang kang San Marcos. Inaus na lang Jesus ding 12, tibura na lang tidwa-tidwa. Dini na lang upayang makapalwal karing marok kay Espiritu at saka nala penabilinan nga na. Eko magdalang na naman king kekong pamaglakbe. Subali mo king metong atukod ni pamangan, ni balutan, ni kwalta karing kekong bulsa. Ni piblasan, eko magdala. Dapat magsandalyas kayo. Nga napakarela, sano pa mang bale, ingke kayong pipaglayunan, karin ko manatili hanggang king paglakoyo king balen na ita. Nung king metong alugal, era ko tanggapan o pakiramdaman. Makuko ka rin at ipagpagyo ing alikabok karing bitisyo, anting tutol laban karela. May kola ring 12 at penaral da karing tawing sukat lang sumisi at painggulot karing karelang kasalanan. Pepalwalan dala ring dakala demonyo, karing taong alip nanda, at kiskusan dalang laro, at pepakayap ding dakala taong ating sakit. Ing mayap ng balita, nagkakatamong kaligtasan. Maya payabak po kay kongan. Kalub kempisamban akit mentambing kingarap itang pipamispisan, pipa magpagbitis. Yung kaya katamo kaya ni Mexico, aning kadagul, bakalya. Apo pansin ko, stong lulob na ring tao, medyo papagpagdoring karelang bitis. Bakit kaya? Potamisan ni tanay niyang malikabok paindalan. Anitang minunang panahon. O kaya, pota rin aliwa, may kadalpak lang kesyo. Ali naman sana. Ano po? Pero para ka rin dakal kay katamo, at inyang spiritual kabaltugan ng pamamagpagbitis, tang balamot tandani ng pamaglako, pamaglele, pamamagpag karing kaya katang kasalanan. Nyayang mo munang diling ritual lagawan tampo tang sisimba, pagpagmoring bitis mo, simbolik ya, ginulakwan ko rin kasalanan ko, ikay ngarapan ko, ikay tanggapan ko. Ang yang karing balita mo, tintamong dust mat. Itala kasi buring mga rinatan ing sala, ding kwarto niya, papagpagtala ring bitis tamo, bayo tamo, lungob. Pero tinya naman mas malalama kabaldugan ita. Tuklasan tayo ngayon Domingo. Nga na ni nga pong Ginoo, king Ebanghelyo, karing tinubod ng 12 alagad. Nga na sinabi, no ka rin man lugar, mipadpad kayo, nahera ko tanggapan, o kaya era ko pakiramdaman. Naning panabili na, ipagpagyo yung alikabok ning balen na ita,
ipagpagyo'y nga likabok king bitisyo. Kay ba't sumulong kayo kin tutuking balen nga. Kingaliwang amano, potang manaral kayo, king metong nga lugar, kay ba't may bigo kayo? Failure kayo? Ala ko nga patuki. Eko masisira log. Eko milala ko gana. Pagpag yung alikabok, king lugar ita. Kay ba't sumulong kayo, king tutuking balen? Kadakalda pa ring balen ang makapanaya. Mag-umpisa akong pasibayo nga na, eko milala ko pag-asa. Santing na nga mano kay katamo, malamo mo itong yung koya, pengari, iba, maestro, yung nga pong ginugay katamo nga, eko pa'y siralo, king kabiguan, dakal pa makapanaya, pagpagyay ng alikabok, king bitisyo. Gusto pong magmisa kami o kaya mag-bless mete, lalo na gustong bengi na, mabibengi na. Usually, yung scheduling pa mga mendisyon mete, bengi. Tangala ng obrang ngabak, ponggat manapon. Dini nga, beko, agad akong yagkat. Madalas, mamagpagtamo pamo po. Nga, mamagpag ariya tamong Pilipino itang potang kay batang may kirame, etamo di diretsyo mumuli. Bakit? Pagpagta ka na itang lungkot, ang pontamle. Mapi naman, gustong may kirame ka, makalungkot, lalo na nung anak mo ring mete, nung kaluguran tala. Lalo na potang akit mo, ing katotohaning kamatayan, misa na eldo, iking magkira ka rin. Nga, potang muli ka, medyo mabayat ka, bibit-bitan. Itang pagpagngara, itapa mo muli. Taglusya 7-Eleven, Mini-Stop, Alphamart, O-Save, minumla pa mong nano-nano, bayo lang muli kembale. Ita mo darala ka ring pamilya, tamo itang negative energies, itang ililitaya ka na yung espiritong magpatamle, magpabayat, karing kikatang puso. Ban mibalik tamo sigla, pawuli. Pawuli, karing pamilya tamo. Amen? Ding problema kasi nga rin, ang pong kabigwan, failure. Ding bibit-bitan tamong sukalalob ning kay problemang mabayat, ilalalawot kay katam. Aldoldo. Lumuwal ka mong manintunan, kabalik mo, makadikit kakile king pupusanan mo. O kaya, mamalengki ka. Nung anak ka pa mo, mag-aral ka, gigising kang maaga, masaya, pag-uwi mo sa bahay, mabigat sa assignment, sa report, sa essay. O anak, matuwa. Nino man, potang linwal taking bale, didikit siyang pane ing awsan tamong problema. Pigagap, preoccupations, difficulties, ning kay failures, bigo, kabiguan. Madalas, bibit-bitan tala pakaras kimbaleta mo. O iting matsura. Itang manay lang sasalubong keka, din kekang pamilya. Kay ba't ingibiya mong pasalubong karela, din kekang bibit-bitan, ang mabayat. Ay rugo, maglele kayo, mapali ko buntok. Nga na. O kaya, gulisak ke ni gulisak keta. Nung tahimik la, ding kapamilya mo, matamle no, maniya naman, pupulag, alalanggana. Bakit? Kasi bibit-bitan mo itang alikabok, itang problema na saganan tamo at kakalawat kay katamo, potang at syuta mo at makisagsagan, nakikipag buno sa buhay, sa labas.
Ding manaya kay katamo, ingas sa gananda, bayat, mua, depression, etc. Nya, makanyang magsalita nga pong ginungemi. Sana ipagpagying nga likabok nga na. Pabustan maglambat, manatili, ing dinat, makasira, ing manyirang tula, ing manyirang sigla, manyira king kapayapan, peace, king puso, kapayapan, king pamilya. Lakwan tamo yan, kilwal, pispis, imbitis, ipagpag. Nya nga na ning Ginoo, ipagpagyo ing alikabok, karing bitisyo. Eyo pidala-dala, sumulong ko king biye ang pong mission niyo. Atintangan mission ni bat king Diyos, atintangan biye, malagong mission. Tayo gagawan matsura ka ring problema at kabigwan na kayabe na. Munta ko kintutuking balen nga na, sumulong kayo. Tina mo sabihan, magumpisa akong pasibayo. Talagang makanyan nga na. Kanyang may sambot na rin Gilas, Pilipinas. Bala akong mirasta na king Olympics. May interview itang Metong Karela. Nakasanting sinabi na nga na, today is done. Tomorrow is another day. Kalalam na ni sinabi na. Yari na yung aldong ini, may pupus na yun naisipan nga. Limbog na yung aldo. Pero bukas, sumlagyan pa si Bayo. Today, tomorrow, is another opportunity. Bukas sa liwanin naman, aldo, kimbiyatam. Masanting yung disposisyon yan. Lalo na kay katamong tiburani nga pong Ginoo. Karing miyaliwang mission kimbye. Tutu. Kakalawat la ring problema, pero kapay sira loob. Kamila ko gana. Ipagpagmula, ilele mula, dingalikabok. Gustong dingalikabok ka rin, peborin mula, kakapal la. Magin lang burak. Yan nung ikabiyasang magpag. Pote mo niya itsura ng bitis mo. Kimburak. Pota, makabalot na kang lungkot, makabalot na kang palibuntok, makabalot na kang sakit loob. At nakabisang sumulong. Gustong yung tao nabisang sumulong, middaing mission ni nga pong Ginoo kaya. Middaing mission ni Ebanghelyo kaya katam. Nya, pangasikan na amanong babiyan na kaya katamo, pagpagyo, ingalikabok. King bitisyo. Nakatabo ring susuko ng Diyos, susulong atin pang tutuking balen. Dakal na pa rin aldo daratang. Ding tapat at alatukining Ginoo, ilataong perpekto at magkamali. Noon ilaretang manakit king karinang pamagkamali. Lilingunan da. Nung iraman nagyulingunan, papaborenda na mong lumipas. Ing maulaga, papagpagdala, dingalikabok, karing bitisda. At makapagumpisa lang pasibayo. Misan nga ng San Pedro, 1 Peter chapter 5, verse 7, kem Biblia, nga nang sinabi ka rin kayang kapatid, cast all your cares on Him because He cares for you. Nga na. Kaya kapampangan, iyat siyayo, ibaronggayo kay nga pong Ginoo, na numan kay kong pigagap, na numan kay kong pupusana na mabayat. Kung migaganakangan na, uling magmalasakit niya kay katamo. Cast all your cares on Him because He cares for you. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipangmayupayang tutu. Lina lang king banwat siyato, at kang Isokristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning Banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato,
Mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete. King katlungaldo, sinubliyang mebie, pepaitas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, sipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban makum ka ring mabie, ang pongbenga mate. Sasalpan tayo po, king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ng santo, king pangapatawad ng kasalanan, king pangasubli ng miyading mete, at king bie alanganga. Amen. Pasiknangan mo, Ginoo, ding tinubod mo, kabang naming keka manalangin, at ikekeni, Ginoo, tuburan mo kami. Ulitan tayo po. Ginoo, kakak at kimi lang tao, dapot inaus mo rin Moises at Jeremias, bang magsalita at manimuna, gawan mong alam pa mag-alinlangan, insiwala mi anting keka, agyang ka rin taong makasadyang makiramdam, inya ngaming manalangin. Ginoo, manasan lamong maglinis karing karelang lambat, dapot inaus mo lang maging kekang apostol, bang mikalat king kekang maya pabalita, gawan mo kami namang alang takot misalita, king kekang amano, inya ngaming manalangin. Ginoo, talapanyingilyang buwis ang makaluklok king kayang opisina, dapot inaus may Mateo, bang pakayap tao, at palwal ka ring demonyo, sugatan keman, gawan mo kami namang talapanulo, inya ngaming manalangin. Ginoo, talaturula mo, o kura paroko, o talapagobra, dapot ausan mo ring kaya kang tawan, karing karelang komunidad, bang paintulutan, inkelang ustisya, bang mamingwa ka ring kalulu, magsalita, kapamilatanda para kisablang matulid at mayap, inya ngaming manalangin. Ngeni adwanta mo'y sarilitang kapagnasan. Malugod ming Diyos, pagkala mo sana ng sablaming kapagnasan. Pasignangan mula, king kekang pamanantabi at lugod, ding kekang tiburan. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo, kapatid, manigay katangdaon, matanggap larapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Ginutanggapan mula retingayin ni kayang iglesia. Manano na sana iting Eukaristiya, so pa na kaming sumulong king kabanalan, biye at kasalpantayanan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu mantabe kaya kayo. Yat nayo ring pusoyo. Pasalamatan tayo, ing ginu at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kang parati at numan ka rin o iba, Diyos king alangang gat lubos mayupaya. King kang lugod, binukod mo kami, ban pakilala mo ing kang karangalan. Agyang gilutan da ka, pauli ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik ke lub ke ka. Uli niting kaluguran mo nga nak, may gintaw, yung kalupa mi, ban nating kalupa ming tao makapagligtas ke kami, king kapahamakan, at pangalilimi king dalan. Kapamilatana ring anghel ning banwa, yayampang ding karelang panalangin ng pamanyamba, kabang magsiala arapan mo kapilanman, misuges saning siwala mi king karela, king matakumperang dalit ning kapurian, at ngaming makyabe kakanta. Ikapin ng banalippa, sibol ning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo sana, detengayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan ang pondaya ng ginuming Kristo. At atandanan mi pa, bayam mi daon kusang loob, king pamaylasa at king kamatayan. Kinwaning tinapit, pasalamat sa keka, pirasonet dinwang ka rin kayang kakaluguran nga na, kuan niya iti kayungan mangan ko kaniti, uling itiing ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinumaning kalis. Pasibayang kay pasalamat kay ka, dinwang niya ka rin kayang kakaluguran nga na, kuha na niya iti, kongan minom ko kaniti, muling iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan, may bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao. Banketa may patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
mi, gaganakan mi yoy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning kaya kang anak. Daraon mi kaya kayong tinapi ning biye at itingkalis ning kaligtasan at layan ming pasalamat kaya kayong pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami ngansang misulusulo, king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kami, anting metong, ning banal mong Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalagahanap king mabilog ayato. Miganap yasan na king lugod, kambiyan ng Francisco, ing kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, ding sablang tao, malugod, susuyo, king kaya kambalayan. Ganakan mula naman ni kapatid mi, matutod na king kapanayan ng pamanyubling mebye, at lalo na ding ni kaya kaming pakyabe, king kaya kaming panalangin. Kambering sablang may ngayango na biye, tanggapan mo ngansa, king masala mong kakarinan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biye langanga, man kambiyan ng Maria, ing Birhen nindo ning Diyos, kambiyan ng San Jose, ing malingap ng esposo, kaya bideng apostol, kaya ng Santa Monica, ang ponding sablang santo, at inupad king malmong kaburian. King kakabaning panahon, purihan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Pasikanangan mo, Lord Ginoo, din kaya kang pinili at tiburan, kabang ngaming manalangin. Ikapos mo kay ngan Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, bat king saup ni kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kapang manaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayong Yesu-Kristo, kaya kaming talapangabos.
Ginoong Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emos sa babalikdan, di nga gawaming pamikasala, nuning kaya kang pansinan, kaya kaming lugod at malalam, akapanaligan kaya ka. Pamayapan mo kaya nga natpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman kingalanganga. Kapayapan na ning Ginoo, mandabes sa kapilanman kaya kayungan. Malugod tang idake, ing tinggap tang kapayapan. Kapayapan po. Yung ginutang Kristo, ing kordero ng Diyos sa milalakoging kasalanan ng yato. Kapalad na ring mayaws, kaniting banal na komunyon. Kaya kung matampang tagap keka, dapat tekas ng amano mo, kumayak na ako. Katawa na dahil ng Kristo sa sudmukengan ng aking biye alanganga.
Si Claude Damongan po, para King Oratio Imperata, panalangin, sukat pangadyan, King Panauning Masipit Akagutgutan, King West, Philippine Sea. Adwan tamo yung grasya ng Diyos, King kapamilatan ding panalangin ning Virgen de los Remedios, ban kambilan at ipamingwane ing labwat tamo, at nga tamongan pong manalangin, itamongan po. O Ginong Diyos, alubos mayupaya, miglalang King Banwa at Yatu, King Biga at Karingday at Malat, maganakamo kaming balikdan, kaming anak mo, kareting isla ng Pilipinas at tuknangan mi. Angeni, mibabalot King Kagutgutan, dikil King Dayat Malat, ning Pilipinas, bandang Albugan. Manalangin kami keka, para King Kapayapan, kanitang dake, ring isla at danuman mi. Manalangin kami, banding pamiyamano dikil kaniti, mipakibatan la, King kapamilataning hustisya, at kagalangan karing karapatan ding tao. Manalangin kami, King alasa ng kasiran ang magawa, karing ke kaming lelangan, mu karing dayat malat mi, asan, corals, at karing kakarinanda. Manalangin kami, para karing kaparaming Pilipino, amagbante karing isla at dayat malat mi, ilisya mula karing natural at gawang taong sakuna. Malugod a Diyos, ika ing makapagmulalang miglalang ke kami, ika ing maganakang babye ke kami, karing mangayap abage. Itubod me ing ke kang banalay espiritu, ning kabiasnan at pamanalastas, karing pamuntok mi, ban masampat deng ari ng lunas iting krisis, kambening tetagan at iting diwa ning pamiadwa ng amano. Saupan mo kamingan, manatiling tapat karing amano mo, at mapamintong pane king kaburian mo. Itiaduan mi, king kapamilata ng Kristong kinumi. Lalam na po ning kekang kayampunan, magsakdal keng magkanlong keka, o banalayin duning Diyos, e musana pisasawili ingaklis mi keka, karing pamangailangan mi. Nune paman ikabos mo kami, karing sablang peligro, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Virgen de los Remedios, patulunan mi. Talakad tapo para king panalangin kay batning pamakinabang. Manalangin tamo. Ginoo, kapamilataning pamakirakem, iking misteryo na niting Eucharistia. Mustan mong ing magligtas mong lugod, lumabong iya karing kay kaming puso. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginumantabe iya kay kayo. Doko kayo po. Malugod na Diyos, papagpagmi, ing alikabok king bitismi kaniting Eucharistia. Ibuklat mi ngini kay kaming bayong bukas, ing bayong biye, ating bayong pag-asa at kapanayan. Bendisyonan na kayo ng Diyos ang mayupayang totoo. Ingib pa ang puning anak, puning banalay Espiritu, at daon taning Santa Misa, sundo tayong suywan ng Ginoo, karimbyata mo. Salamat, King Diyos.